A chuirde fearm fáilte rih gatainna an tágadtí Nemeton trónóna agus táidig céúra agus ag commóra 5 bliain den diplóma I léirú telefís agus na meán. 5 bliain ag fás a dúireann siad. We have a lovely mixture of some of the videos from the beginning, Caintóirí agus an son deisigan deire ag zína tuairimí roinnt ar an 5 bliain. Ní tharlóg sé gan daoine ag obair le chéile, agus an 3 rion sin más má leat, údarás na Gaeltachta, Nemeton TV, agus anis SCTU a Burt Láirge. The collaboration, people coming together, a co-ibrú to deliver such a fantastic course ansá in Gaeltach na Néise. Táid chun tús a chur leis an Caintóirí agus ard áthas orm an stúrathóir atá an sothagaing, tá si cosúil le máthair dus na Mic Léinn ar fad to introduce an Dr. Moira Sweeney an sa trónóna. Scoil technoliachta in éir iscart, úras na Gaeltachta. Daoine Nemeton, Cardia ón Rhein. Tá si go hálinn sé bheith áil an seo haniu agus ach go háirithe caiithim mé rá na céimethe. Aberlin, cá héad na céimethe an seo? Oh, ba arcar sin! Oh, wow. Go gáir agus liver fad. Tá gom gohfuil si bh gobar san íarnáil an cuid is mód na daoine an seo na céimethe. Tá si bh gobar san íarnáil seo. Most of our graduates here today are actually really successful in the industry, and that's what it's all about at the end of the day. I near creidmid nuair thosaimid amach go méid an seo fós. Támuid. Ní bheith mé an seo I gang fihim líon. Bheith na daoine Arlo in our Gunny doubt, Galore area. Ach, own tús, an rud is tábhaidí dúin ná scéalaíocht. Agus inis úsáid muid an terma story beats. Fiona. Cáhfuil tú story beats. Scéalaíocht agus níor athraigh sé sin, tá go leor athraithe treis tarlú san íarnáil. Mar hampla margaíocht iditeach níró íon margaíocht iditeach nuair a thosaimid amach agus inis le takeíocht gréasán na meán tá measanní a gcuin le fócas ar stratéis na meán thu síalta tá sé sin is rud anna nua agus is rud álainn le déanaí fuairmid takeíocht eile ó gréasán na meán chun ethical AI chun arc ar ethical AI ach é sin roiid tell a story, you can learn the technology. Tá an technoliacht an seo ar an gúrsa, ní líon doubt go bhfuil sé sin anna táfat a gach aon an seo, but our focus is still good storytellers. Agus so an rud atá muid a dhéanamh leis le AI ná a gharc ar chunas AI agus scéalaíocht a chur le chéile, is féidir iad úsáid le chéile. We don't need to be frightened of AI. Our intuitions are always going to be here making our stories. So, agus tam fearbuich go bhfuil gach éonó elscoil technoliacht an éiriis go bheith sibh caint agus údarás na Gaeltachta go háirí an takeíocht do bhuair sibh dúin ón tús agus le déanaí gréasán na meán. Agus an just an equivalent atá a gin mise those who have been former heads of department or happen to be a head of school, i.e. you're the people who allow us to do this as well. Can we have a show of hands for all of our lecturers and heads of schools and department from SETU? Yeah,
tá sé go hálan go bhfuil sibh an seo aniu, because agus then an rud amháin eile daoine nematon cos tá sé bh tuairt an cabhair sin dúin cumaid an tamar fad. Obviously, Ariel is a aerial count in electory, but to electory eile ó nematon an seo an bhfuil daoine nematon. You give us your hand. Sometimes you help us out. Thank you, Paula. You help us out on work experience on OBs. So it takes a team for sca chéile. So, agus inis an céad ná tá muid arc bláisín beag den na scanáin ar rinne Michael agus Fionn. I'm in St. Shanafobal. No, hot as a Ryan in it. Han Shanafobal Hanson. Okay, Cahor. Okay. Right. Caclar. That's all right. Okay. Anseo I gríglóir an Ryan tá buzz gníomhach túil I measc Mick Lane a chur chlóracha faisnéis se telefíse le chéile. Tá cólach léireáin áitiúil Nematán I ggónasc le Institút Technoléachta Port Lorge agus údaras na Gaeltachta a chur ord diplóma I telefís sanúil ar fáil. Nis ní amháin go dogan an cuasa se deis fellaíochta aonteachtas na scoláirí, ach an machhanse be mí den ná beidir cúpla ceantas na chlóracha a iscint ar TG Cahir. God, it must have been back about 1963, I'd say. I'd come down to Ring with Kieran Burke before they were the Dubliners, they were the heads. And he had gone to college here. And he said, we'll all go on a Skype down to Ring. An fod mar lár onad istigi feróiste, mar tagan dín isteach cút, nuair a fósan siad, nuair a bhíon bhaiste go, nuair a féin siad bás. So, is this an rud dúine, mar I tegan na héin is tóla go bhfuil tú dhéanamh maithas éigen dóibh, nuair a bhíon siad brónach mé á le rud Tá cymryd gwmni yw is y dawsa dy barnas mor rili. Is da o'r glaig da gwagawsa. Is hi fan y sparks tat an arwad. Ac bralin y ffagal da yn hwn an dawa chlog. Ac y siŵl sy'r ffyd y cracer ach, da i'r se fydd y sir y wala ffyd stocan. Caswr Charlie agus me héanaar I chéile, hart ar leachad blian ó chuin. Chos a glún óis I gunda wíine cháin. Se be se chuige blian im léana. Agus hart a ráh léana an éisisin fósamar. Sort every minute I own. For more, Kjol Tor, one air, Choctana, Skirley, Starry, Ginneley, Ta Elmigil, the Gaki and dinner. Ach Niels more on Simigis and Arrogate no, a Vagdana Varrogate, nor Vin a dohenige stopping shit. Dimid ag arcar setlas cosú le féilear in na bliana ach tá siad ag saoin gola seán imbol a réithaigh Baltaine agus I cruicnú an lúnasa ag tá siad ag saoin sin ar táhachtta maráil go bhfuil saoin in cead páirt an bblian sa féilear cuaganna. Is brala daoine teach le chéile agus bheith ag éisteach le ceol le chéile agus ag dosa agus nar hagan daoine le chéile níl ruidir bí níos fearr na sin. Well, tá migsúil go mór le búla sús le roinnt de machardiú mór atá I láir seisiún taobhas trí an seo, roiin míad isteach an cúpla túúns a clistáil. Is féidir leat an tradiisiún a bhola ansa. Tá bolla cinnte ag tradiisiún na háite.
Ní féadla mé a bhí nu, cai tú teachtan sa chun an atmosfér athá in Airlinn mar seo a nu. Thaobh a chorú an dúra san airge in éireann, ní amháin son an dúra hain ach do stocan éis, saol muintear cos cósta, iascrocht, má chailimid beocht an airge. Chailimid an irid sin dar teanga leis. Clunim ar an sé níos fearr, an den nicíanar fellaí íslaprí. Arc, han mé féidiúil de seán éarne. sé fá go maitseán nach chum deascéal vín slip. Sin tú nach chun mé anate. Tá sí níos bríí láthir agus ní nach tascéal máiste. Cid a héin? Tá méid fá gan na ceanta seo. Tá thuigad fáitsiams tá méid gimachta nacht. Níl masúla seo chun íon ratham an agdrum agus bed brásás na bhíon rudidir fád críochna má bhíon bio chun dát. Tá scóil an dáin ormsa ó irde, dá bheith fáin áidir fergan dá bheith fá cúpla tríd sús scóil an dáin. Ba tá sé difriúil. Hunting hares with greyhounds had been centuries old. When Master McGrath got behind the hare, he said there was no dog going to get in front of him. Mother big, 54-pound weight, and you'll have that down. Ri an Goria, trust in the hound, Kegel F. Sherota, August Lan McGrath, August the Vrish and Lack Ira, August Bavjog na Bog on Khu. Tá clúgus cáil ar chapal Rossan na tíiriise ar fud a dain, agus tosaigh na chuid is mógan na caplasin idir na bratacha ar chúrsa point to point. Ach céir do thógann se chun búteoir point to point chrothú. She has more skill in her little finger than I have in my whole body. Nis céir bhs an Ross, an Ross an búlte, níomh rocket. Ar bhag le riamh orthaí. Bhí cum orthaí ná rásí aon bhrú ag dul suas cuine na himróirí eile. It was so difficult to make that breakthrough. And I remember after the match, Marie Crotty did an interview with Radio Kerry, and she said, for the last 4 years, we came to play Kerry. Today we came to win. Huge difference, huge difference. Slí is gata éon an cuasa seo isteach a damscoil telefíe, teamscoil gúil sé fear jacar bre isteachán. Ach taispáan sé nuair éicem tú seomra lán do chuoine mar seo le smuointe maithe agus smuointe uaire. Gur féidir le daine má an fuinehah san chorchaige agus smuointe maithe slí bháil isteach sa teamscoil agus crothaíonn sin daine nua agus fuil nua teachtarteach rud a hábhríocht nach níomháin sa teamscoil seo a chan éon teamscoil réachar. Treis fethe blian. Fáiltí míad chumá rih na daoine tá fearisteach ar YouTube. We are streaming all over the world this afternoon on YouTube to some former students who couldn't be here, so tá fáilte rompa freisin. Murdoch made the connection with WIT as it was at the time. Now SETU has been crucial here na blianta, and we're delighted to have this afternoon with us in Nemeton an Tulla Veronica Campbell, Uachtaráin, the president of SETU.
Good afternoon, everyone. It's really fantastic to be here in beautiful West Waterford. I'm delighted to be able to join you all in such a special occasion for this collaboration and for this degree programme. So I'm really delighted to be here celebrating the 20th anniversary of the Ard Diploma in Television. Example of what can be achieved through the power of positive and productive connection when education providers like ourselves and industry partners like Nematon, supported by a state agency, the UDROS, work together to deliver a shared goal. The results can be really transformative, and that's what we see here in this fantastic work and through the brilliant videos that we've just seen there too. Nematon, UDROS, na Gaeltachta and SETU have each made a unique and vital contribution to the creation, delivery and ongoing success of this programme. And it's the combination of everyone's expertise, skills and resources that has ensured that this diploma has not only survived but has indeed thrived over these past 20 years. The past couple of decades many obstacles. Yet throughout these periods, the Ard Diploma has grown in relevance, creativity and impact, which is a huge testament to the dedication of colleagues who deliver this programme and, more importantly, to the quality and ambition of its graduates. As the South East's economy transitions to a more knowledge-centred model, there is an increasing demand for graduates from creative programmes with strong transferable skills. Programmes such as the Ard Diploma in TV production are an important part of SETU's portfolio, supporting the development of creative and adaptable graduates equipped for the 21st century. As the only university in our region, SETU has an important role to play in promoting the Irish language amongst communities in the South East. We have a responsibility excellent example of what can be achieved. The skills taught in the diploma enable graduates to bring new thinking and new technologies to bear, helping to capture, reinterpret and redefine the identities of traditional rural communities for a new era and a new generation. This is achieved in conjunction with garnering the knowledge and the technical and creative skills necessary to work in TV and media production the world over. SETU is extremely proud to be part of this important story of our region, one of creativity, revival, growth and lasting impact. As you would expect, many people have contributed to the success of this programme over the past 20 years. Too many to list out, but I will and fabulous in that movie clip. And your vision, of course, was to create the programme in the first place. Dr. Moira Sweeney, who has been instrumental in the delivery of the programme for many years as programme leader, tutor and mentor to generations of filmmakers. And to Eamon Onyakton from the UDROS, who's been a constant supporter along with many other colleagues from the very beginning. It was lovely to meet Eamon just outside earlier on, and I know you've been involved for many years also. So look, again, it's fantastic to be here today. My apologies to this audience that I am probably mangling some of my Irish pronunciation there, and I wish I had a further ability to speak to you a little bit more in Gurf míle magat uachtar an son. Den eile go bhfuil anna churmach a cuasaí telefíse agus na meán ná caithearlach údarás na Gaeltachta
agus tá ardachas go bhfuil Siobhan Geigerling an sa tróna. Gur maithagad a bhíhí agus gur maithagaí agus ach curúirt chum a bhainse a neomh. Is mór an onar chumsa mar duine tá gobar snála se a neomh mar chairlacha údras na Gaeltachta bhain seo libh ar an ócád starú agus speisialta seo le comóí ana ar fiche blion dinrá ar an áir diplóma léirú telefíse agus na meán i gcóir le Nemetan agus ollscail technoliachta na iarheisgurt an airheisgurt go muisceil. Nuair a curú tús leis an cuasa seo fiche blianachan, bhí fís siléir an deis feicáil a chuirt go roiní chun scilin na garmúla mar cheapach aontainna ag an túspéidir. Tá rólárnach ag an áir diplóma seo i scéal na meán Gaeilge. Tá os chun céad macléin tar éis an cáiliacht do bhaintach. Iad sin agus sinnéad na daine atá ag stúrú agus ag léirú agus ag obair mar agrathirí agus scríbneoirí agus a chur ar danga chun cín ar na scálan sa tír seo agus thar lear. Nuair a échan muid ar TG Cahar nó RTí ach go háirithe agus nuair a eicin muid sráidrámacht an Gaeilge nó chlár fásnéise crothaíach chlár sport beo nó ábhar nualaach ar lína is minic gur alumnaid de chud an chóirsa seo a bhín tífíorgó. Tá tionchar na gláir sin le feiceáil go silir sa Gaeltacht tain. Crothaíocht, cólachtaí, postannaí agus deisnaí nua ní bháin an Gaeltacht na néise ach fudfad na tíre. Tá glún nó crothaíocht anis ecin an Gaeilge ní mar caithfh aimsire a bháin ach mar bhunlach dar síl profisiún. A Herberts. Bhálam cóáirtchas a chríí an le Nemetan agus le iirialach go háirithe as an bhís, an dígras agus an garmúlacht a thug siad gan chóirsa seo ón tús. Léironn sib gur féidir le gó nuálaíoch Gaeltachta a bheith ar cóchéim leis an chud is fearr ar fud an domhan agus fós an Gaeilge a chuneáil i grílár na heagriachta. Gán buchas le fearan acadúil ollscail technoliachta an airheisgurt freisin na chinnta go bhfuil cáiliacht acadúil den chéad sco ar fáil le múntóirí, meántóirí agus léachtóirí a bhfuil sainolalas acu agus a riann go flathú leis na micléin. Ag féchans rún tá dúchláin agus seisin na nua os ar gcóir, ard an dhiigetacha, ábharghear, srothú agus an domhan il bhfuil iomacht dhéar an ar ard an phobal a tharint. Ach mar léirimh le fiche bliana nuas, is é seo, nuair a hagan institútaí gnólachtaí crothaíocha tá takeíocht leanúnach don obair seo, do réinál, do chrothú agus do híal nó tríbhean na Gaeilge. Tá tábhah strátéiseach leis an gúrsa seo d'Herberts na Gaeltachta agus de Herberts na Tangan ar an scálan. Go maidide sibh agus an cuasa seo an céad agus go bhheicimid glúnta eile crothaíocha ag teacht amachas ag chur ar gultúr ar danga agus ag chur leis na hairnál crothaíocha. Gur míle maithagaí. Gur míle maithagaí Siobhan. An chéad scanán eile, the next look back is Star agus Ground, History and Humour. Bunig tanavas. Bheartíomar an cuasa bhanú ar an nasc leis an teanscail agus lecólacht telefíse agus gur béana leontas fear ódist áil ná dul tríd an próséis a bheith mar scaháin ar an próséis léirthe féin. Ní gá go dtíorcha gobert den Nemetan ach go méidir a crothú an ghnú féin agus a cothú an teanscail an sagathá túil a níor fortláirige agus bin an bunú sa bhí leis. Right, just tear stop again and just kind of MC here again. MCU? Okay. Wat tú sásta leis an film an sin? Yeah, A1, yeah. Okay. Agus na levé? Arrows, yeah. Like tú an flacht mar sin? Gunstro, yeah. Gunstro. We do another practice. Conist Corle. Hello, me fiora, trocha sí, the Honey Columns Air Circus. Go dún gar bháin. Etalóní beaga lána etalóní agus
Ní fan mé ag féchant na Heteránaí feig an lón, agus cúpla bliain tréis sin de hacr mé aber in Aerlingus sin an chéad aber a bhí gamsa agus sin an cás an Cabham's Air Circus. Donald Foley, a deputy editor of the Irish Times, writer of Man Bites Dog and originator of his humorous Saturday column. Donald had a very interesting view about how television made us had to make us all into better colour writers. Vi gael ko galer na hele. Digen to. Agus vi der gestrukt re hele na hele. Ko der din skulle na hele. I measc son na spreagocht rééis na trodathe bhí George Lennon, an ceanara colún rathe is óigus sa tír. Ceanara colún rathe in iarthar fortláraga nuair nach raibh sé ach scóir bliain d'aois. Bhí sé gceannas ar rointas na honsathes rathúla goine airm na Breataine agus ar constablacht riagan na hÉireann an RIC. This drama we were caught up in was written 2 generations before we were born. And if it hadn't have been Burntollet, it would have been somewhere else. Sooner or later, the forces we represent were going to confront the forces that opposed us. Hig am long fé isce, cúpla céad slát siar ó hig solas bheanard. Le himach ama, tháinig maith ar an long go do hachanta féin isce. Ní ra fáca inis ach ancr na linge agus a laura. I mí a brán míle naigéad sa fé héan, bhí cogan na síirse I gairí anagháíire agus gan trúa nó gan trócara. Thosnaigh an dá héamh a ban díaltas amach ar a chéile go minic. Thos scéal amháin ón amson, bunathe ar air ón RIC. Cúpla go donna scéalar dús gur BBC a gáil déanana tafada chlár telefíe mar gur bhhail sí a chuir sa meachar bhil pobl tuaithe níochar na héine agus rádaí bhar sé teachtóid mar an gur portfeitte léir I bhí na gúnaí an na báthir agus bhí sé sort fála teach árneála a bhí an seanteach dúr me chhada siú. An go mór le eáil. Is Lucia Max Treehorn, agus is guru spraga mé. Obrion Ladini atá lán 5 na difriúla acu. Tries Seachtain Amháin, Ahrian McGulty. Oh, no hopers, goodie. Showboaters. Tomatic Rolla? Shit, Brownarm. Fáilte Goodie, Paranormal Gaeltacht. Lumpsa, Oscar Piles, agus Sean Quayle. Tá Star Brónach san áta nó trís na blianta. Let Tragód agus Tuig Farra os Frama. Oh shit. Cahorm fu sin. Le galore boss agus Tragód an os trís na blianta. Dá bhrí sin, tá an áit sa lán de fuinneamh taisiú. Aniam an glasam. It's always the bad word that you learn, isn't it? I started with, I don't know, Gurmeh Makuds, Gurmila, same thing. I can't say the other word because it's not. Go on, say it. Poke my home. Quack, quack. Oh, yeah.
tú féin, Lisa. Tá tú beag nach ann. Níl muid fiútar éis an carclós a gáil. Cuir de cuir agad sunáid ó bhfuil de bhéal. Hey, all you cool cats and kittens. Today we're making my vampire breakfast smoothie. All you need is banana awan, cuig suataloon, boop, boop, boop. Just a splash of Fuil Mickey. You'll have it in the back of the press. Don't worry about it. Yum, 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 yum. You, now we're sucking these and look at her go. Chaig mé písa a líon furfa a chorthú. A trí, a dó, a hain. Tá 5 bliana cinnte ann ach más éon chóir é chomá agus a hána daltaí ar an gcéad bliana sa going beag saoil fada sonnaige. Go háling fad agus muochas Yvonne as an sár agur Horton son to pull all those fish on le chéile over the years. Deis a bheith creilt tíG chathair bhí sé sin arás fad. Her nasty SETU and a great friend an Soha Nemeton tá áradá oring go bhfuil las uachtar an stratéisiling and Dr. Richard Hayes. Thank you very much. Lovely to be here. I never thought I'd see the day. 20 years ago, I said to Ariel, that young fella in the film, that you might get 5 or 6 years out of this because, and that's just, it's nothing to do with the partnership, it's just the way things work in industry, academia relationships, that the industry moves on and the course doesn't, or the course decides, look, we don't have enough students, we need to get out of this, or any of the support agencies decide, look, our strategic goals have been achieved. Important not just to celebrate longevity for its own sake. This is a course that isn't just long-standing, but it has continued to deliver on the strategic goals of Nemeton, on the strategic goals, I suggest, of Údarás, and on our strategic goals in SETU. It has delivered for the region, it has delivered for the industry, it has delivered for the company, it has delivered for the locality and for the language, and that is really what we're here to celebrate. I think it's utterly remarkable. What lessons can we learn from those 20 years? I think the first of them, I think is a willingness to adapt and be agile. The course that you see today is not the same course that we launched 20 years ago in this very room. We interviewed the first students here, Ariel and myself. The course has evolved and changed and adapted. It has always had a laser about matching industry needs and evolving and changing. I think the second lesson is you need a rock-solid partner, and it cannot be said enough how important Údarás has been to the delivery of this programme over 20 years.
the resilience and the commitment and the long-term vision of Údarás to be able to see the programme evolve and go through waxes and wanes and successes and struggles and meeting challenges. The support of Údarás has been remarkable. In terms of funding, a very, very considerable amount of funding has gone into this programme over 20 years, and that must be acknowledged. But also in terms of the advice and the support, and having that sounding board for ideas has been terrific over all this time. And I think more than anything, having as a transformative intervention really into the Gaeltacht, into the industry and into the region. And I think the 20 years of success of the programme have shown it to be precisely that. It continues, as I said at the start, to be transformative, to really deliver on all of those things. And I think that ambition, I suppose, prompts all of us who have been involved over 20 years to continue to evolve and continue to take the next step with the industry in the southeast. And discussions continue and are underway about where are we going for the next 20 years. And I think the ambition is shared, certainly within the region, to make the southeast a real hub of activity in television and screen media. And hopefully in 20 years' time we'll be back, or even sooner we'll be back, with that all of these enterprise and industry supports, all of these together, I think, can make the southeast that, national and international lead in terms of television production into the future. So I'm looking forward to the next phase in the development of this course, but also to the next phase in the development of the relationship between Nematon, Údarás and SCTU, and indeed to the wider development of the Gaeltacht na Nation and the region. Thank you very much. Gurf míle magat an Don Richard. Tá ordáthas orin comá go bhfuil príomhhaimimeach Údarás na Gaeltacht a lingansá, Tomás Ó Síocháin dibrigansá comá, ach ní dom go bhfuil éon fí seán na chuig tíad bar réir, ach an tacaíocht ón Údarás thar bheith táchtach in is hamáis. agus bú na commerceide. Agus chlí in éon clí agus mar dúirt mar conas go bhfuil an scéal sin á aonsead, bíochas go bhfuil se sin na gathhrú. Ag crílear an scéal tá an bailach inste scéal an mó commerceide agus an bua sin, agus is léir go bhfuil na tréthe sin i grílear na haibreann seo. Ach tá rud sa bhreis agus is cuilam agus mé an seo beidir 50 bliana hin dúirt éirial de grúpa mar seo a bhí bailithe láháin má spún mar goin na dúis dúirt sé mér le brathar an dram bhí an. But rud níos táchtaí fós, agus is dólam sa ceanna fána go bhfuil an cuasa seo fósa dul raig. Hagar sé den telefís, and an cuacht atá ag an duine atá siar an tullag. And with the remote control that they can zap you off at any minute. Rud a ágan go gaithigh in the diminishing attention world that we live in, it will be turned off. Agus is léirú an cuasa seo, agus an obair atá déanta, agus na scéalta atá instead ar an obair sin. Ní amháin go bhfuil an tréáidir bun, but go bhfuil sé á dhéanamh ar an gaidáin sin, de éon cheannéil, de éon mó créalacháin, de éon bhealach ina mín scéala insint go náisiúnta nó go hidirnáisiúnta. Agus is margheallar sin go bhfuil na hathrathe sin I bhaim ó thuasama. Agus ní cé go raibh éirí lárnach ag tús is ar mar agus na dtíine chuig grimpi oribhse na dtíine tá treis an cuasaí dhéanamh, agus níos táchtaí fós an gréasán sin. A bheith deagháil a dtíine eile, a bheith tarringtó riine eile, a bheith géiríonn chéadlún eile orbert, agus a tuair deisne don chéadlún eile sin. Sin é náit
sin, má écan tusa an tionscail agus bhí nematán lárnachán ón tús agus tína ddíú tíide cethir I teachtar in saoil. Cuirg tús le scéalann sin nó imhríal beidir a thóg 20 nó 25 bliain teachtar an bhód. Agus ag deire na tréimhse sin cuirg an chalín ciúin chun cín agus fuair sé anúchan mar Oscar. So má échan tú an 25 trocha bliain sin tá saoil omláin an sin an, nó dlúan omláin. Agus tá sa goinge mar úrás na Gaeltachta bunathe an taide tá dhéanamh going. Is é seo an airnáil níos móna éon airnáil eile ina míle an Ghaeilge núsáid. Agus sin éon spruchatá goinge. Deir hir hall go meach an teanga núsáid mar theanga pobl. Agus is léirú é an cólaigh seo, an ceantar seo, tumantas an údarás I ggéiríonn na sprucanna sin a bhaintach. Agus cé go bhfuil muid inis thorseach eile agus go leor athrathe os ar ggóir amach ó thaobhann an clíon a bhíon scéalta an insint. Ag deir hir hail tá mar a dúra ag tús táid a féchant conas is fearn na scéalta sin insint. Har mar ceann hain, bhfuilm buchas go bháil le SETU, who have joined with us throughout the journey and continue to do so, and we're delighted to partner with SETU le Nemeton, le Éiril, agus go leor leor eile tá treis a bheith gobar an seo na fórna éagsúla síos tríd na blianta. Agus fuair na núdarás, Susan agus Éimeann atá an seo, tá go leor eile a bhí a plé, chonig me fionnan an sinna láir slí, go leor eile a bhí a plé leis ó húsama agus gan áras an caithearlach Siobhan bhfuil taithí agus gradam idirnáisiúnta go leor buaitice. Gurt míle mágat hamáis deire ó thaobh cainteoirte bín ceannar maithag testáil chun inrúda hamántaraig agus tá antáling in Nemeton sár cheanara a bheith going an sá príomhhaimimeach Nemeton TV Éirill Mac mar acu. Gur mágad a bhí legus a chuoine maintra, fáilte rómh go léir go dtí Gaeltacht na Gréine, sáinneomh, thug se bhain de Haimseir live. Stocha se táhachtach dearcha chur I gcuoine de gachainge cadtha baint amach go háirithe mar thora an gcomsa seo. As a result of the course that you've all so very well and tremendously supported over the years, is féidirling I measc na client hagange a áireamh. Dar nó Trevor TG Cahar. O Chomalischen, RTE, Sky Sports, BBC, Bundesliga from Germany, Pictoria á Seola ó Gach Ard den Down, GAA from Croke Park, Satellite and Fibre Solutions for broadcaster everywhere, from Australia to the US, from tennis being sent to Mexico and Enya concerts being sent to Japan. Há gach éon rud déanta an ságain. Gan an takeíocht ón gcomsa seo agus gan na céimethe ón gcomsa seo ní bheadh sé sin in déanta. Agus níos congarí do bhaile sampla eile díirme fintan cúpla stats a gáiltam níos lú heinneomh. In fethe chuig heispána mar 372 cluiche in Omláin. We broadcast 148 matches on TG Cahar. Clárcha Fashnéise, factual and documentaries accounted for another 20 hours. Ag tart on Tomlán Moore Soskadi, around 600 hours of television leaving this building in 1 year. Bhí breis 350 different people working on all of those productions throughout the year. And it is really, really important to Gerhamisht. Ní bheimiist ábalta é sin dhéanamh gan na céimethe ón gcomsa, the people who came from that course. Tá siad an Sahan our mask, we have produced Dina ha Sheinseirach I gólachtaí eile le rúchan inis,
Dína haig obair in TG Cahar féin, dína ag obair méal ferriste I London, dína haig obair I ngach gnéad an saoil. Fiúháin teachta dála a gaiin sa. On to a few key people. I could thank literally everybody in the room, but I have to mention Richard especially. I think it's probably a record, Richard, 20 years ago, from the first meeting to the first student in the door, 12 months. And that was an indication of how you like to get things done. And to this very day, we still mark that as being a terrific starting point for this course. And we appreciate all your help and support right throughout the years. Whenever we get together, we leave buzzing with ideas, you know. And Richard mentioned earlier about, you know, the ambition that we have now to take everything a step higher and to start a creative hub. Ní díocht an Gaeltacht an sa, ní díocht a Fort Láirge, but for the entire southeast region, and we have the solid building blocks in order to do that. And that's again down to Richard's trailblazing ideas. Sa Sian, in Uningaul, sa Dangan, near of ein horse and saw by God former takiacht again almost Nadina Vion, Axantina Hanako hin. Kame, Eamon on Achten, Lua Cowl to Eamon, Gramila Magas and Takiacht, Blair Hern the Blienta, how to own Nachmoron here la Homa. Agastano Dinoan Ella Hame Lua, like Moira, like, you know. Niva ein horse and saw without Moira. The heart and soul of the operation is to and Corsa spread Axanam. Gramila Mahagot. It's easy to understand getting support when you're out winning business in the United States and London, and when you're out there doing this, that, and the other that grabs all the national headlines and all that. But we Ebra. And this course has fueled the growth of our company, and we have managed by and large to maintain Irish as our main working language. And it is very important to recognise the people who don't come from that tradition who are here in this room, and to acknowledge your support for us to be able to continue on with your unflinching support for 20 years plus, no matter where we work in the world, that we can do it in our own language and culture, that we love our rich and beautiful, powerful, emotional, spiritual language of rare beauty. And it cannot be emphasised strongly enough how the support from outside enables us to be ourselves and to do that. First 20 years done, hiad fehe blian ella, ha lehenta maha tresh vehegang, ach credum, gwen na lehenta is mú, ach na lehenta is fiar, roing amach, le vort achiat galer, mila buichs liv galer gachangas shom. Gurf míle magat an son Iriel agus deire beidir go méid cúpla focail ó ir scoláire mata aon tuair míle roind Lia, came the love in order. Hello, Lena Kra is Adam Dum. Yeah, me hain an górsa fe dó fe trí níor clúgum cadhí anam le me héal a chonmen seog dí nemasán agus hog me blian sér Ursa agus hit me ngrá leis an próséis fad. Scéalaíocht chum áineann seo tháinig áineaisteach ling chunas gur féile scéile ainsint, bhí déag lán ar an gamra, sémas ar an agrathireacht, agus just an próséis ó féidir scéal i d ceanna eiscint a chur ar scáileán.
sé just dochreite agus inis tho mé gobar lécha ghil. Bhí mé mar banisteir léirethe tho mé fós a tho mé strúú mar chéad chlár im líana. Golóir deisna ón gcósa a chá sé rilí granúir féchann siar le fehblion nuas níor meach séimlíon díis nuair a thosaigh an chósa seo. So há fós bóthir amach róm leúnmh dé. So míle buchas agus brintanamh agus fairplay. Maier mar chuir léchar. Gahaine ó bhí mar gcónaí go bar an gcósa, so fairplay mar agus éirial agus gahaine údarrás gahaine gur mí tíide ceir mí bechas. Anna Ain't an eile go bhfuil cúpla focail sa le nóid. Rebecca? A scéalt maithe got sa freisin. Hello, a chuirde rinneméid rúd céco Dakar is atá sé nó arála mar Sweeney nóir hána méisteach an nógus dúirtílumm. Rebecca Spear is anam domsa is léirthóir stúrthóir agus léirthóir feimimeáin mé le Tyrone Productions agus rinnemise an cósa é 2009 2010 agus ó dág mé an cósa tá mé hééis a bheith ag obair san Arnóil trí gailge agus is dócha domsa an rud is óilté le daine a bhí ag léirú agus ag crothú ábhar ard caiidán trí gailge agus thug sé sin an tachtach domsa go raibh sé sin fáil dom. So gur míle maithagat do sin barrod transformative a bhí ann domsa. So gur maithagah. Anna Angela sa le nóid. Déagláin is an go gaithmid leabhart leis an scoláire agus an stúrthóir inisir gcósa. Okay, so just the road níl me sé piúch an póir a chús an so níime an frach rá hecinn to kind just bhfuil an deise hógan chun má bhuichas gháil do iríil mar a chu a socht an deise haar doing an cuasa dhéana agus chumáile sin chumágad de Maier Sweeney sinné gur mí mágad. Agus tá go leor bia fácha tégus cafe to chat, especially the past students for the next half hour or so. Gur míle maithagah.